tunyak jarang se aroma sah abe bekal mati ya padahal mun mate tunyak ikala lainna cuma labun pote ta acei setu mana tunyak kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi markah syarat ibadah cek sampai enteng banyak munkah urusan tunyak yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding odi eto pote tore cek pigap piaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian se edente beni soki kula ben sampian sateja mati ya kapi mati tak mati bu mati ya tak mati ya jelas mati bu kocak mati ya bu maksudnya bekal mati kayak menteri kita lanjeng umur thank you bu montak teke sampurna ibadah menteri kita mati ya amin montak teke nak foto nak nak foto sealim orang bagus menteri kita mati ya amin karena Allah sadar bu wal yakhshal ladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa takutlah kau akan meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah baik lemah ilmu lemah iman lemah ekonomi persiapkan mulai mangken kula ben ajunan sete dalam keadaan tenang abuli ka Allah bi nak foto itu aki manter sagak dinto bedena mate tak bangki kak mati ni kata iki bangki kula benajunan itu mulai compok ni kan ngarek beni orang sakit ngarek mun ngarek kan sehat kak kedua ngarek ben tatangkeuna bini ben selake ni kak polan sing ngarek lah oleh ya cek moleh bi si bini moleh kak mayu lah moleh kada lang kok kok rokok nai ko moleh si bini tatangkeuna ni kak polan kol 12 tak dateng esare ka sabe mate temu sabe kak maka tak langkong ring to pote sing ngak sampean mun mari ngarek sing ngak cek kok rokokan kak iki delok barangnya. Itu mau compok mati kok rokokan kak mari ngare. Karena sampean cek rokok mentergi pada lanceng umur. Thank kak. Tergi pada lanceng patobatan. Amin. Tergi pada teka hajat kapi. Amin. Pon nikah si nomor situ. Yang nomor 2 kata Nabi nanti akan terjadi. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Lebur pese lebur ka artah keng lopa cek budian pesena sampian artana sampian bi Allah bekal ebitong mangken tabunan epal-pal beden apa tadi alhamdulillah ngaku kepira Rabbana orang ekeco beden apa tadi bangket okura tanah ioba beden apa tadi mate kau leben sampian tanah dan diketak gereki baka pongki pada kesempatan setoman nganglat tanah pentah halal lah hadirin duna pecek karo salanduan misampan batik jeung ngajina gendu mun karo tambah salanduan ku gerbah teu tetilan jelena soki hadirin make epanjana tak gerbah nambah sasak keng seksan ku leben ajunan budian merengis